dešava. Krećemo sa prvim nadmetanjem i otvaramo prvo kasačko susretanje u sezoni organizaciji konjičkog kluba Pomoravlje iz Velike Plane. Start nadmetanja koji će najbolje isprednjačiti kroz sredinu ide Dora NV, ne? Na čelu je iznutra Simona Nina, te Dejan Simić, u galopu Lepinića i Andor Verebe, Dora MV, Ivan Milosavljević na drugoj poziciji, Grobroj 3, Kratos Dasan, Milan Nenadović isključenje. Grobroj 3, Kratos Dasan, Milan Nenadović isključenje. Velika prednost za Simone Ninu, a te Trogodokćije Olimeda i Kobile Svinge, gospodina majka, posljednji osvajač naše kasačke triple krune 2014. godine, druga pozicija za Nocofesta i Branislava Mukića, onda treća pozicija Lepi Mića, Andor Verebe pokušava tamo Balada P sa Bačem Tomićem da se probije i uspelo u tome da se probije na četvrtu poziciju. Izdvojila se četvorka u memorijalu Jovana Tirnanića, čelo za Simona Ninu, a te i Dejana Simića iznosi se skroz s polja. Balada P, da li će obuzdati Bača Tomić, uspio u tome, sada ne dobi treće pozicije sa Emil Brown, čelo za Simon Ninu, a te na krug do kraja, s polja napada i obilazi Simone Ninu, Nocofest sa Branom Mukićem, treća pozicija za Baladu P i Aleksandra Tomića, na četvrtoj poziciji Emil Brown i Boris Nović. Nović u odličnoj formi ove sezone, drugoplasirani vozač trenutno naše zemlje, i dalje Simone Nina na čelo, ali želi sada ulazku u kontrapravac da je reši Nocofest sa Branislavom Mukićem. Duel Simone Nina, a te iznutra s polja Nocofesta, treća pozicija za Baladu P i Aleksandra Bača Tomića, na četvrtoj poziciji Emily Brown. Skoro pa izjednačeni, ipak blaga prednost za Nocofest od Infinitiva i No Angel sa Branislavom Mukićem. Nocofest sada povećao tu razliku od 2 dužine, 3 dužine konjskog tela u odnosu na Simone Ninu. Treća pozicija za Baladu P i Aleksandra Baču Tomića, na četvrtoj poziciji daleko iza Emily Brown koju uvozi Boris Nović. Nocofest, Branislav Mukić kao prvi će ući u završni pravac memorijala Jovana Tirnanića, druga pozicija za Simone Ninu, a te na trećoj poziciji Balada P, četvrto mesto za Emily Brown, poslednji metr. Nocofest i Branislava Mukić sve bliži pobedi. Nocofest i Brana Mukić pobeđuju. Druga pozicija Simone Nina, borba za treću poziciju s polja. Emily Brown iznutra, Balada E stiže nam sada i Dora MV sa Milosavljevićem, pa Pinoče Augusto na čijim je sukama Daniel Stojićević.